Kastala ti biyag. Oh, adtoy suling. Umay kaikan iti sinaan. Ginataan nga abad ay to. Ay na, agyaman andang. Ado nga minti linutok. Iso analagip ka apadigwan. Naimbag ka pa'y Takanayon naimas ti sidaon niyo. Saan mo't suling? Ngamkit de, at dalat ta igatang ko. Nukas ta amakasidsidaak iti anyaman amasida. Imbag ka pa'y. Ay katkas tala tibiyag Agsidaak iti kayat ko, taadala ka nga rudigatang ko. Nagagat ngamin nila kay mo. Iso akanayon nga damat gadan na. Adda permanente at trabaho nila kay ko, suling. Kat pagyamanak, ta medyo mayat matisweldo na, nga uray may salaang a janitor. Imbag pa'y nila kay mo. Adan panggadan na. Kat siyak mat, adda mat basit istur ko abambantayak. Kat uray kaskasano, adda mat maganganan siyak iti inaldaw. Ay, imbag kayo pa'y. Tasaan kayo ang mabisbisinan. Ngamda kami, ay na. Adapay aldaw adi kam mangan. Pagay ayamok latan adag iti anak ko. Kainton mabannog da kat maturog dalatan. Kat di da marik nanti bisinda. Ay una yun ti kasta suling. Day tatipod no andang. Takasanumat ngamin. Awan pirma din ti apanggadan nila kay ko. Ay nasuling, sadot ngamin ti asawam. Day tatipod no. Masaktan ka man, ngampod no ti imbaga. Ay, wun nga rod. Ala, ipanmunday ta impadigok iji kusina yaw. Mangan kayon kadagiti anak mo. Wun andang. Katagyaman akmanan. Ala, mangan kan masong. Nanganan dagiti anak ta. Ket, sika nga nangan ka din. Wun, imuna kami nga rodan. Tamabisin kami itayan. Mabisi na ka na pan nagbuyay ti liga ti basketball. So ang mga anak kon, Day ti si Dain? Wun, kamatis laeng anasinan. Taol ti mo buggoong kat naibusan. Pwede ka gumatang nga Anya ko matiigatang ko ngay. Adda aya itid mo a kwarta kanyak. Tapno adala ta igatang ko na anyaman ti kasapulan di kusina. Anya, magtanti kastoy abiyag? Kaano nga taaya arumang ay ti panagbiag tayo? Kasano kumarumang ay ti pamilyam, katsadot ka mat. Oh, kas ita, imbes sa mapan ka agtrabaho, ngam napan ka nagbuya iti liga ti basketball. Awan nga rod ba sa pulak at trabaho? Mangan kan, kat agsida ka iti kamatis anaasinan. Ay, makauma mo ti kastoy abiyag. Kaano nga tayo makasida tayo iti naimas? Suling! Umay ka man! Suling! Oh, apay, anya ti pagpungpung tutam? Nasao kanyak ti burida. Anaimas ka no ti sindayo itay, Ta nagpadigwa ka no ni Andang akaroba. Apay adinak intiddaan, Anya? Apay, saan ka kadi ama konsensya? Nagsida kayo iti naimas, idinto ta siya kat saan? Ay, sana ka makonsensya. Awan konsensya ma talaga. Kat sika, adda ka di konsensyam. No saan nga agpadigo ni Andang, saanin ang makaraman dagiti anak mo iti naimas? Hoy, suling Inton maminsan nga agpadigo ni Andang, ibat siya nakmet. Iti ka nito ang maamuak ang nagpadigo ni Andang, kat di nakimbat siyan, tapisan ka talaga! Anya? Ay, nagmayat Mike, ti panagsikkawil mo dito paraangan niya o masaw. Ay, agpapaangin akman, Tata Simon. Awan ka na ti trabaho. Awan. Kaya't ba, tatangdanan kang agaramin iti kulungan ti babaw. Kulungan ti baboy, Tata? Way, inak ko maayaban ni Berteng di talaon. Ang gaputan nakita ka, di si kalaangay. Kwa. Sige, ang kalataayaban ni Berteng, Tata. Kaya't mo asawan, di mo kayat ti trabaho. Ay, ang kalataayaban ni Berteng. Mga nuad, dapay makunana kanya. Si kang araw, tinangibagaak ngay muna. Kasano ko mga damakunanakan ka ngay? Alha, ang kayulatan ayaban ni Berteng, Tata. Taiso ti tangdanan yaw. Di mo kayat kag trabaho. Katangdanan ka ba? Nasakit ngamin ti sakak, Tata. Kabalan ti agbagkat iti kayo. Bueno, darat. Wala,
Sikati makamaw. Inak nga rodan ayaban ni Berteng na di mumut kayat kag trabaho. Nasaya at tadimagas ka dito'y balay. Ah? Ay una yan ti asawam sulain. Anya ti basol ni masong kada kayo, nanang? Ay agasam. Kaay ayaban gayam nila kay Simon. Ang abdi na kanu kayat. Nagado kanu arason na. Ha? Ay sadot at talaga di asawam. Kasanaon dagiti anak yaw. Sabay taluda. Ay, nanang. Sika ti kakaasi amang manggad para iti kanunyaw. Ang abdi asawam. Agtugtugaw latan. Huwag nga rod, nanang. Kay itulok mo akas talatan. Anya nga rod ti aramido. No di namot kaya ti manggod, nanang. Ay kalawan yon. Umadayo kayo ditoy. Tapno awan ti pang namnamaan na. Sa dino nga rod ti papanan me. Ing kayo ije lugar ti kabsat ko ije laon yon. Agnaod kayo pa lang ijay. Magsapol ka ijay iti mabalin mo apakitaggadan. Ay, nanang. Ay awanan ba ket ti asawa ma? Iso pa'y amay na yun apakpakanam. Iso sigay. Kalawan nyo pa'y laang. Tamakaamaw iti biyag na. O, adtoy masong. Ha? Padigwan kayo iti adobo a manok. Uy, Ado ti linuto. Isong ikan kayo. Imbagla asidaan dagiti anak yo. ay, nagsaya atayin. Agyaman na kandang nakasaysaya at kaakaruba talaga. Uray may sa tikaruba, no kaskan ka. Malain na kon. Umay kuntulat na alaan day tamalukong anangik ka. Ay, pangay abas si tamanlukong tinangikam, andang. Day tayo kumamot kadakkalan amanlukong tapno umanay asidain mi at sa nga pamilya. Anya, kat adumo day ta. Sagay sa kayo di ta nga iwa. Kandadakkel mo't nga slice. Kan siyempre, adapay patatas ana ilao. Iso nga adaw. Mala. Uray ba si tuim padigom, agyaman aklata. Kan di mo pailan ninayunan ni Tinapoy, tapno saan kaming agluto. Naa, Una, isuntumot lang agpadigo ka, di kompleto nga mon. naa. Among masaw, nagpuskul at talaga ti rupa man niya. Saan adakas ti mangibagay tirik na andang. Kat no nayunan pa itin na po, ito yung padi ko masidaan, o di nasaya at launay. Ayawan na talaga ti babain mo. Nagpuskul ti rupa, masaw. Ay, nabsugak launay Naa? Inibos mo day ta si daan? Agraman in na poy? Kilaban lang di ina po yakinang ko. Agisaan ka langan. Anya nga ti si daan dagiti anak mo? Ta inibos mo ti impadigo ni andang. Nakaturog mo't nga min dagiti anak mo itay. Isuan na nga na ko na. Naimahasak mo't ang tinangan, isuan na ibus ko. Ay, o nayan ti kasta nga ugali kan aramid mo, masong. Jak amo no, limpyo ti panunot mo, no saan? Lakit din. Iluto mo na itay sangpot mo asidaan. Agulitak man amangan bakit? Nagbanglo na itay impaksiw mo at tilapia Anya? Inibos mo lang arudan ti impadigo ni andang. Ita, agulit ka manen amangan? Mabisinak pa yung arod. Ay saan? Day talinuto, kat para laang kada kami kadagiti anak mo. Saan ka akaraman? Gaputan nangan kan. Awan ka dit konsinsyam. Amang mangan kayo. Idintuta siya kat saan? Ay namasong, di nakrurudan. Tama nga no ibarsak ko dito aklo dito mulagat mo, salbag ka. Anya? Umadayo kan dito kusina. Tama nga no anya pa ti maaramid ko kan ka. Incoming nanang. Awan ni masong ijibalay. Iso adi na amo apimanaw kami. Naawagak mo ni Auntie Dora ijay la union. Iso nga amo na amapan kami ijay. Ala, ing kayo nga rudan, anak ko. Kahit agan-anad kayo, iti panagbiyahe yo. Wow, nanang. Panawan nyo pa lang ti asawam. Tabarang makaamirais kat aggagutan. Huwag nga rod nanang. Awan mo't apulos nakam na. Awan nga ruda. Ay, una yan tikas dyan nga asawa. No apay nga isupay tinatumpo nga managbalin nga asawa. Ala,
Ingkamin nanang. Di yulatan ibagbaga ka ni Masong no sa dino ti pagturungan mi nga agiina. Tapno di na kam surutan. Nawan, anak ko. Pulos, ajak to ibaga ti pagturungan nyo. Bakay, apa ajak makikita ti pamilya ni Masong? Imadayudan, pinanawan da ni Masong. Kasta ka day. Ne, kat nagturungan dan ngay. Saan nga imbaga ni Suleng? Jak meten na damag. No kasta, agmay-maysan ni Masong di tabalay da. Una, Kasano ngayon ti biyag na. Tawanan ni bakat na amang pakpakan kan kwa na. jak amua. Ken pulos ajak pinadpadigwan. Marwam. Kasano ngayon umabisbisinan. Ay kat parikot na na. Ala, bakit? Inka-ikan iti kanan na. Ay saan? Iti anya aga po. Amangan numabisinan. O di agtrabahaw. Tapno adda igatang na iti kanan na. Alangan ada tatimang pakpakan kan kwa na. Ha? Naimbag pa'y ti baboy at pakpakanan taila ko. Ngamisungay. Ha? Naimbag kumaa. No adda pa kairanudan kan kwa na. Ngamawan mo. Ala, tainak man kitaan di tabalay da. Sige. Ngam di mo ikan iti oray anya ama ka na. Marwam nga may. Sige. Inakla kitaan no adda di tabalay da. Anya ti aramida, Masong. Masakit ka kaday. Nagkakapsutak ngamin lando. Duan nga daw ajak nangan. Kat apay ngamin adi ka mangan. Naibos nga roden ti bagas me. Tadimit gimatang ni Suling. Sakbay apimanaw da. Kahit kastam latang arudan. Ikan nakman kit di iti urayan niya amakan lando. Mabisina ko na eh. Ay, unay kan. Imposible kamat atao. Awan lang arudan ka nam. Di ka pa'y matmanggad. Kasano nga roda makapagtrabaho no kakapsutak mat. Ala. Mabitlaan. Tainak mangala iti inapoy kan sidaan. Tamangan ka. Ay na. Nabsugak lando. Agyaman na ka. Ita tanalpas kan anangan. Ingkan tu agsapul iti panggedam. Ikan naktupay nga rod iti kanak aging gayon bigat. Anya? Ta siyempre, awan pa'y trabaho. Baka biro kak tumot siguro iti panggadak. Nalpas kamot ten anangan. Saan ka day? Nukas ta, napiksakan. Sige, tangdanan ka. Tagdalos ka iti aglawlaw ti balay may. Ikatam amin aruot iti aglawlaw. Ha? Tangdanan ka. Iti kasa, at daigatang mo iti kanam. Manungay ti itangdan mo kanyak. Sige, ikan ka iti sangaribo. Nagbasit mo ti tangdan mo kanyak? Ay na, Masong. No kontrata ko ma, nangabakkan. Gaputa half day laeng, nalpas mon. Sige. Ang minton bigat pa'y nga agiruutak iti aglawlaw ti balayo Saan pa'y nga ita? Tagkakapsutak pa'y lang. O sige. Ngam ikanak iti kanak inton bigat Sige, libre ti kanam. Basta saya atem ti agdalos iti aglawlaw ti balay mi. Takalpasan ti panagdalos mo, tangdanan ka pa'y nga agmula iti natnateng. Le, anya ter aramidem Masong. Agdalos kan iti aglawlaw ti balay mi. Aldawang ngam di ka pilaggaraw. Ay, mabisinak mo't ngamin. Nagbasit interview akanak iti agsapa. Iso mabisinak. Anya nagbasit. Ken arig na may saabandihado di napoy. Ken ado tay sidaan. Dakkel amalukong tinangikak. Mabisinak pa'y nga raod. Alaki din. Inka agdalaw. Stop numalpas mo. No di ikan iti makan. Di oray hawa nagdaldalos. Pananggundaway tar aramideng. Ken talagang awan babain mo niya. Ibagbagak lang ti pudno ariknak. Mabisinak pa'y nga raod. Ay, awang ka babain mo Ala, uray saan ka nga agdaldalos? Tadyak mo ila agtalag iti trabaho. Ay, ayat mila ang amatulungan da ka. Ngam talagang awan babain mo. Ikanak din iti kanak. Nagadupay la sa umot Ay, andang. una yan Masong. Pamilyado ka tao. Ngam kasta ti aramid na. Iso anasaya at mo. Tapinanawan da ka ti pamilyam. Agnakam kan, Masong.
Apay nga imay ka, masong? Anya ti bagam? Mabisinak ngamin, nanang. Ay, awan makan di ti balay may. Pakanendak ko man, nanang. Mabisinak ko na yan. Taapay nga may, amabisin ka. Awan nga rod makan ni balay may. Tapinanawan nak dasuleng. Apay nga may, apinanawan da ka ti pamilyam. Jak amua. Ay, awan na talaga't panunot mo, anya. Pinanawan da ka ti pamilyam, tagbisin da iti sidong mo. Ngamen, awan sirbem apadre di pamilya. Sipod nagasawa kayo iti anak ko, isulatan ti mangmanggad. Katsika, no adamat gadam, inom mo, wano saan, bukudam, adi ka pa'y gumatang iti bagasyaw. Ngalakit din, nanang. Pakanenda ko. Na, Mabisinak ko na yan. Mataya ko ni tibisin. Ay na, nabsuga ka, nanang. Umayak tumanen mangan dito inton rabi inawam tananganam. Trabaho ay ti lalaki ti aginaw. Da kayo na. Aginaw lang, mate. Na, Awan gayam. Kaano ka di nga gawid da suling? saan da ka nasangpatan, loko? Ngamen, awan serbi matao. May saka pa'y apakpakanan na. Ni nanang, mate. Oy, masong! Laglagi pamtoy ibagakan ka, Ti sadot nga asawa, saan arumang ay ti pamilya na. Mawatam ka, day? Nanang. Oy, mauden da ito'y apan nakipangan mo dito'y balay me, masong. Manggad ka, iti igatang mo, iti kanam. Landong, ikanak man iti taraon nyo dita. Nuaddanat da. Mabisin ako. Ay, awan naibusan. Uray agkapiak la ko ma. Mabisin ka talaga. Ay, awan ka pemi, naibos. Uray basit la ko mga inapoy. Awan nga raw, naibos. Uray asukar lang nga rodan. Taimbag lang akarga ti tiyang ko. Awan nga raw, naibos. Uray asin, kan mantika, naibos. Anyamatan ti kastoy abiyag ko na ya. Nakaay-ayak ka talaga. Awan pa'y maasi kanyak. Gunggunam Ha? Ala, agawid ka kitdain. Tamang masurunak paikan ka, kat matapis ka, salbag ka. Apay ngay amasurun kamatan kanyak parilando. Masurunak nga rod iti kinasadot mo. Kastam kadilatan, masaong. Pinanawan na kalangarodan ti pamilyam. Hanggang di ka pa'y laagnakam. Landaw. Ay na, masaong. Agbalbaliw kan. Tabarang sublian na kapay ti pamilyam. Tata Simon, at takad ipatrabaho mo kanyak. Tagtrabaho akman. Tanay, awanin mayat amang tad iti kanak. Agtrabaho ka kanya talaga? Wala o may kalaagdawat iti kanam. Agtrabaho ako matata. Tatangdanan nak. Sige. Inka agparaspas iti garden ka. Paraspasam na iti tambak ijay. Tapor diyain ka. Uwan tata. Sige. Pordiya kan free chow pay. Tapno awanan parikot mau. Libre ti kanak tata. Uy. Ngam pangal daw laang ti libray. Uwan tata. Kaano ak amang rugi? Di oray no itan no kayat mau. Ay uwan tata. Mangrugi ak nga rod itan. No kasta, nagbalinan at trabahador mo ni Masong, Simon. Wine, Marta. May sabulan na nagtrabaho di garden ka. Tunggal malam nga itin ko tinaaldawan na. Tapno ada igatang na itikaran na. Makitak mahit nga ipasnag na tiyag trabaho. Saan mo tan? Asa daw? Nasayat no kasta. Ay, imbaglakit din tamanggad itan. Kaya't nasawan, nagbalbaliwan. Wine, Marta. Sapay la ko ma, takasta. Takasta la tibiyag, kunada.
Andam ako na panagbalbalew. Kat no agtultuloy anagagat amanggad. Mabalain asublian ti pamilya na. Nanang, ibagayo man kinisulay ngagsublidan. Tadabasit na urnong ko iti panakitang tangdan ko kini Tata Simon. Adan urnong mo? Awan nanang, mabalinan ni suling ti aglako-lako, tada pagpuunan na. Kailiw ko ngamin idan nanang. Ay, agsublidan to ka no. Nudakkel ton ti urnong mo. Nanang, Kendi na kayat asumarong karka iti ayanda. ibagayo ko man sa dino ti ayanda. Sarong karak ida nanang. Saan nga rod akayat ti anak ko? Basta ti kunana, agurnong kakanupay. Ket nudakkel ton ti urnong mo. Agsublidan ken ka. Kayat naasawan day ta, anas ken nga ituloy mo ti agbalbaliw. Iso sige, agurnong kapay. Mailiw ako ni ti pamilyak nanang. Kanok nga ida makita. Ay aganos ka Kat ulit ak mananjay na kunak idikan ka masong. Ti sadot nga asawa, saan na rumang ay ti pamilya na. Nanang, Iso nga ituloy mo ti aggagat, tapno rumang ay tao ti panagbiagyaw. una nang, ikarik, agbalbaliw akon, aggagagat akon, tapno agsubli ti pamilya kanyak. Kailiw ko ida na talaga, nanang. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita anaadaw, iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa, saan tu arumang ay ti pamilya na. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matanag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Di mawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, di mawat manan. Ay, agruamdan a talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apo ta. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay akanayon adata ti umayanda. Lukasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala ti biyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalata ka day. Hanya ngay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati inala da abagas. Saan amabalin a libre manan, agruamdan a talaga. Ay na, nabsuga ka. Nagimas ngamin ti sinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbaglaang ang tanang ted ni tatang iti tilapia kan natangda. Ay, Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod. day jemot ngay nam. Day tala agong unget ter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, tagi dalimana ka. Sumublat met dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na, sana bale. Tain lasinam ida iti sida inda. Paripong, mabalin ka diya si kalangan ti kadwa nga agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Una. Imado nga min ti baboy ko. Iso anas kan ti kanayunan na kulungan da. Katawon na. Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mo ti nagiti materyales. O sige pare. Angam, mabalin ka diti ag-advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi ka. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Naimbag pa'y da pare kardo, tao mas asenso ti biyag da.
Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa nikwada. Iso da ita ti pagkarit da. Ngun nga rod na, kitaom di balay da, napadakkel dan, Kan sigod nga da talon da nalawa. at dapay duavan apa ibibiyahe da. Agsangpet la kadakwa da ti kwarta. Kat ita, imadumanan ti baboy na. Numala ko na dagi ti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, datao nga nga talakay. Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan da ita? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Cardo, ag inanak pa man. Naminarukan anagina na. Nabanog ak ngamin pare. Awan malpas taano na talagin inanatir aramida. Sige nga roden pare. Tagawid ak langan. Na. Ditakan. Nanay. Pare pong. Pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tenday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot na ya tao. Ti made. Nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti sangaribo. Pakanumpay? Ngam kas jay gayam ti ugali na? Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Uraik asumurek inton bigat. Kasanon ti sangaribo nga in advance mo kenkwana? Baya mo na. Anya pa nga ron nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun ken ko na di sangaribo. Isa bayam latan. Ay, saan na mabalin? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling tun bigat? Talaga ang mapanak iti balay da. Taalaog kenkwana ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo, dumawatak man. Anya? Awan man ti kayo? Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi ken asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin ken asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Ken dumawatak pa'y iti noodles ken dilata yung wano saan itlog. Aginggat ka anaw ngagdaw-dawat kalatan Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam. Awan nga rod, nanang. Ti kunam kit day, sado ti asawam. Nagpadaan nyo asadot. Sige, nanang, tenak iji ko sinayo, Mga laak kadagiti daw dawatak. Napanan? Nagpuskol talaga ti rupanan? Paribong, umay ko alaan ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nila kay ko ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medical man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kat no nabambanugak. Saan tumat nga minakayat nila kay mo nga ginanaak? Ti kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na tao laeng. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ad-ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakitin, mudto yun ta 800 ta inakon. Awanan na. Ingatang man iti bagas mi. No kasta, inkay karo. Da kayatan ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme. Gaputa didak kayat apaginanaal. Apay manen ngayon Maika, Maria. Anya manen ti dawata mon. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Inkalatan mangala ije kusina.
Naglalaingamon ngay, taagdawat ka manan iti bagas. Ni nanang mo't, kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti pagas. Takaasim at dagiti apo ta. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria, kasta kayo kadilatan, tiagdaw-dawat iti bagas, kan anyapay dita. Awan nga rod bagas may nanang. Kakaasi ni ading mo free daw nga agtrab-trabaho, tapno adakanan may, ngam umay mula daw dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon, takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Ah, Unay mga minon ti biyag mi aya. Tanak kurkurapay kami pa'y nga marabutay. No adda kumamot sa ni Kwame, di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria, tandaan nam da ito'y nga ibagakad ka. Uray awan sa nikwa, no nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Naiturog ko gayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon kala dito'y paraangan yaw. Ay, natatang. Naiturog ko nga rod. Nagmayat lakit din tagindayon na maturog dito paraangan na ya. Nang runa ta na parir. Ay, imbag man taagin indayon kalaang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay, kating kayo lata, tatang. Ay, nagmayat kat ti biag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan ka nin, may. Agam no ita, anda pa'y lama isaang, may. Nanang, awan manen may isaang mi. Umayak manen agdawat iti bagasyo. Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tatin agagat. Saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo, taado ti sanikwada. Nagasawa da gijay nga awan tawid da asanikwa. Ngam gaputa nagagat da. Iso anasaya atan ti biyag da. Kwa, awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kami ngagtrabaho. Uray aglabala ko man no iso. Aggagat kayo mat ngamin Tapno adda agtalak kada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo, gaputa sadot kayo. Ulitak tay nakunakan ka iday. Uray awan sa nikwa. No aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Pare Cardaw, Hmm. amang ano adda mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Ison tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Sakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak kan ko na, pare. Awan pa nagtalag ko kan ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat ngagtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho kan ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare. Ang sapol kay ti sabali pag-applyan, pare. Ha? Tano siya, naikatan ti panagtalag ko kan ka. Kasano itan lakay. Awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano panagtalag da kanyak. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanyak. Anya, matan. Amangan kano no saan ko ang mabayadan. Awan mo't mayak ngagpatrabaho kanyak. Nga oray imbagak ngaggagataon. Naikatan ti panagtalag dagiti kalugaran ta kadata. Takasano nga agpaiso. Awan trabaho a pagbayagan ta. Maikat ta adagos, ta sadot tamag. Agagataitan, bakit? Husto lang ang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidag ti grasya kan ka. Bakit?
Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan, padasag ti mapa ni Jaili. Ket no maawatak iti trabaho, aggaget ako iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho dito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman ako na. Oh, adto nanang, umay kayo padigwan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni Bong nanang. Ket siyak mo't, addamat bastit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggaget kami nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayo, para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggaget kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw nanang. Pudno da ita. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka, ti grasya. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidegken ka ti grasya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Magda! Magda! Umay ka man ditoy. Coming, honey. Hani nga. Anya manin da ito'y simangpat a parcel maun. Ay, yes! Naa. Ay, simang patan dya order ko. Ay, mas dawak man, tanagbit a simang pat. Ni? Kat no karo order ko lang, edi kalman. Ay, anya man daytan. Sagmamanaw. Ay na, nalakalaang daytoy lakay. Bigbigat ngam ag-high blood ka. Ay na, nagpogi talaga to'y lakay ko. Ay, di nak maala iti kasta nga style mo. Sika, Magda, inaldaw ki den nga da sumangput nga order mo a parcel. Pagsidsidaan na kami kadagiti anak mo iti kapikin asukar. Ay na, honey. Nagbasit lang daytoy parcel ko. Kasla, kadakkel ti kahon ti puspuro. Anyakot adanag mo na ya. Anya nga ti karga na. Kwa, honey. Lip balm kan collagen serum. Tapno pumintas mo't atoy misis mo amang dungdong mo kan ka. Iti kastaunay. Puro papintas. Saan ka mangarod a pumimpintas? Kaya manuday tangay. Ay, nalakalaan ko nakmat. Nakasale ngamin. Ay na, 4,200 laang, honey. Anya, upat aribo day ta akabasit ti order? Ay, sana bale. Installment mat daytoy. May bladakan kan. Nay, agbayad ka iti nasarok a 4,000. Idinto tawan ti budget para iti kapikan asukar. Ay na, saan ka kading nga agong-ungat, honey? Ay, tandanam! Nakatamtam na iti kapik ita eksapa. Tawan asukar na. Uy, Magda! Kumarik, Magda! Ay, si kamot gaya, my beshi. Agoray ka, Maray. Takit kita anaimbag day tabibig mo. No inusar mo jay, inflex mo jay Facebook. Ako nam anak kanini na alipbang. Ay, amo mare, nasurok nga upat aribo day chay. Wan nga raw. Medyo pimuskul to'y bibig ko niya. Kasla dyan uso ita abibig dagiti artista. Wan nga raw, Maray. Kung nagsilang dagita bibig mo. Kunana ngamin ijay, nga itilas od ti pitong aldaw, makitan ti resulta na. Oh, anya nga ti madlaw mo di ti rupak. Adamo lata pekas-pekas mo. Ay na, agpukaw to dagita mare, kalpasan ti pitong aldaw. Ay,
Inusar mo mutan, di ko nam anangin na collagen serum? Katuan, di mo aya madlaw a medyo naglighten di pikas ko. Huwag nga agpaiso. Medyo agpukpukawon dagiti pekas mo. Ay, way, nag-like ka din ija-inflex ko? Katuan, siya pa'y team mo na nag-like, Hanggang saan kamot nag-comment? Ay, masapol pa'y ti pa nag-comment, aya. Sige, madamdaman to, tani, aglablaba akpay. Kita mo dagito lalaba ka, nagabsuaw. Papanam, nakasukat ka man. Ay na, mapan ko man padasan di baro akaluklukat asalun di ta ili. Adda, aya. Wan, adda ka no opening sale da. Nukas na, agpapukis ka. Agpakulayak pa iti buok. Kan, padasak man jay nail extension ngay bagbagada. Kasano ka ngay amakalaban no agpa-nail extension ka? Kat, anya ngay nga ruti usar nila kay ko, no jak paglabaan. Ay na! Super duper bongga ka, madam! No daytoy akulay ti buok ti ipadas mo. Aya, ti kayat ko, dayjay adda platinum highlight na ha? Jay medyo agpink, kas jay. Kasla K-pop. Ay na! Nagmayat day ta pinilim a kulor, madam! Kan dagiti ko kayat ko nga adda glitters na. Tapno no ingatok nga agpalawagak, sumilap. Kas jay. Ay na! Ayun, madam! Gets kon! Ay na! Nagswerte ka lakid din a customer mi aya! Gaputa kayat mo a pumintas. Ma-avail mo jay promo mi. Ay, rumbang lang nga adda discount ko. Ay, syempre Buy one, take one ako nada. 10,000, nakapackage amin ditan. 10,000? Naka-promo daytan? Ay, awan mo't igam ko akas ta kwarta ita. Ay na! Can afford ka, madam. Sikapay mo't a super bongga. Ada nalagip ko. Ni Auntie Linda. Awan! Iso! Oh, anya ngay, madam. Rugyan ka na papintasan. Sige! Nagadupay tilalaba. Ay, aldawon, jak pa'y nakaluto. Ni Nana Linda ti lumabas na. Nana Linda, mabit man lang. Apay. Jengay ututanga. Ay na, aguray ka Dominga. Taam mo mat kanyak. Un-una ag apautangan dagiti ada emergency na. Ni, saan kit din nga emergency? Di awan igatang ko iti bagas may. Ada mo trabaho nila kay Mau. Ah? Intun sumarunukan to. Tanay. Kaipat patulod ko ti kwarta kan ni Magdata. Emergency ka no nga main. Emergency? Kasano ko mga adda emergency na? Kastaunay ti pa nagpapapintas na. Kano nag-text kanya kada kano ija ospital. Ospital? Kano na pan nagpaparlor? Nailigos nga ta ijay parlor, iso ang nagpaitaray ijay ospital? Ay kasta mo tin text na. Oray basa aday ito'y text na kanya. O, dayta. Manang Linda, pabuludan nakman iti kwarta, taaddaak dito'y ospital. Emergency, please. Ha? Apay, diyo kitkitaan dagiti ifleflex na ijay Facebook? Amo kaya mo ti agpispis ba? Ha? Ay, ala. Urayak la sumgar iti dayto nga aramiden ni Magda. Oy, Magda. Imal aldawan ang nakakumot ka dita. Apay, agan ano ka? Ni, awan pa'y makan, mabisbisi na ko na naggapo iji construction. Di ka pa'y nakalutaw. Naggadupay alalabaam. Agsakit, takla ko. Na,
Agsakit ka. Nagsaranta ka, pinanawak itay bigat. Ikataman ta kumot mo. Malaminak nga rod. Anya? Nagpaypayag-pagak. Iso ang nakaulis, Anya, tinasakit kan ka, bakit? Ay, amin, nasakit. Ah, Ay, no. Paglabaan nakpailaang matkas ka na paglutuan. ay, wa. Jack maamu ang masakit ka. Ay, buri ka, tadapadapang ka. Nung Ay, nabata ka. nagpaypayag-pagak ko na magkang ka. Ah, Ay na, awan ti asim, iti asawam. Siya kailangan mati paglabaam, kas ka na paglutuam. siyak lang aron taglutom. Kan aglaba ka ha. Nabambanno ka nagkonstruksyon. Apay, kaya't mo amataya kon. Sige, siya nga rudan ti mapanaglaba, no kaya't mo amataya kon. Ay, sana. Anya kamot tay. Nakasta adagos ti baga. Ay, siya kung bakit? Pagina ka nga rudan. Di nagpayamumat nga si Kasuan. Ay, unay kan. Ay, anyat kayat mo si Daay. Nana Linda! Nana Linda! Oh. Apay. Awan pa'y maipautang ko ken ka Tasan pa'y nagbayad ni Magda. Umay mo kitaan da ito inflex ni Magda a picture na iti Facebook. Ay, adamanan. Adda, da ito, kitaan nyo na Kita man. Oh, Na. Pink ti kulay ti buok na. Kasla tayo mabuybuyak ijay tibay. kandagiti kukuna Nagsilang kan naggatidug at talaga. No kasta, saan apod no nga da ospital? Mano ayatim pa utang yu kan kuana? 10,000. Ha? Emergency ko na namot nga men. Namati kayo mo't adagaws? Ay, nasken nga agbayad ni Magda. Numabayadan na pa'y Ay nanana, mahilig nga agpasikat ni Magda iti Facebook. Nga, puro utang magayam tar aramatin na. Unay matan pare. Kaasi ka matitikas ta mapaspasama kitibiyag mo. Apay matan ako namday ta. Araramidag da ito'y para iti pamilya. Kat ni nga, bakit mo nga min nga aglaba? Agsakit nga rod. Agpayagpag. Iso amadan haganak. Ay. Ingka ipadoktura na. Narigatayin. Amangan no, mabalo ka na di na oras. Itong bigat at alip. Pasak pa iti trabaho. Hanggang nagaduda kita alalabaan pare. Kaslasaan mo't amalagto ti kabalyaw. Ay, inurnong ni bakit kaw. Ay, ita nagabsuon ti lalabaan nyo. Sikan ti paglabaan na. Naglaing matan ni bakit mo? Ay atin tirik na, bakit? Anya amaya, tay na. Permi pa lang ti panagpayagpag ka. Ay, sikatin na nga iti may sakal di ngayon na pa. Ikwa, mabisina. Ay, nadamagag ata ko nakno kinalong ti pusa ti karuba. Tani, pati lechon ngayon pagatang ko na ibos. Ay, kasla di nagkayat ang maimbagan na. Awa mo timbaga ka kasta. Kasla nga min agreklamo ka, nga ado ti kanag. Ay, sana ka reklamaw. Mas dawa. Taol ti mo tulang kaawan na batay. Ape, kinaram ko mo pati tulang. Ay, unay kamutan. Amin, aramidam nga isyo. Ay, nagpa-hospital ka nitong bigat. Ay, sa anon. Maimbag anak tumulaang. Apay ngamin aya, nakakumot ka. Ay, ingkakot ilapasan tilablabaam. Damag ka la, damag. Ay, agsakita ko naglangarudan. Uy, nakituloy yung tiaglaba. Imay ka lakinita. Tako na, no saan ka pa'y anangan. Ay, nagrigat na ya. Kalpasan na labak. Ibilag ko pa'y. Nagpudot. Amado. Ay, apay ante? Si kamot tinaglaba. Masakit nga min di bakit? Ay, ipudno ka ding agsaksakay. Nakakumot nga ron nga paypayagpag. Agsakit?
Kano nag-post ijay Facebook? Ay na, nagmayat jay kulot a buok na. Kan pink pie. Ah, aya. Ano jak may mo nakita? Nagatidog dagiti kukuna. Nagsisilong da. Awan ba't Facebook ko? Jak mo masangot yung Facebook. Kano oray siyak. Impakita lang kanyak ni Dominga. Kat ipalagip mo akan ni bakit mo di inutang na kanyak ako na pang emergency. Imutang ka na kayo? Hindi ka kadagos ta ko na nangarod nga emergency. Anya, ay, maulawaksan. Siyak sa amot ti maitara iti ospital. Ah, Jak amo nga dagayam utang na kada kayo. nay adag busbusin na ang motor iji sangwanan ti balayaw. Ah. Diyan sa mag-deliver iti parcel. Apay, adaman order ni Bakay. Oh, anya man kita in-order mo, Magda. Ah? Ay na, honey, relax ka ka din. Kwa? Ay, daytoy. Hair treatment para dito kakulkulay a buok ko. Pudno timbaga na Linda. Nagpakulay ka gayam iti buok. Ah? Isumula nagkumkumot ka kung masakit ka. Nakitam ko inflex ko ijay Facebook ko lakay. Ay na, ay, nagado nag-like si ka. Imutang kanto pa iti pinagpapintas mo kung Linda. Para 10,000 laong mang. 10,000 laang. Lalaang am ti 10,000? Kwa. Ay, oy, kita am dagiti kukuk o. Nagpipintas da. Kasano nga rod ang makatrabaho ka nga dito balay? Nag-aatid dugmot ta kukom. Kat si kapay laang, honey. Di matla o ba yung nagbayad ni Magda? Ay na, inaldaw nga agpost iti picture na iti Facebook na. Naibus pa yun tilod ko iti katitext kan kwa na hanggang di mo't ag-reply. Ni lakay na ti makit-kita kang agtrab-trabaho di tabalayda. Ultimo aginaw, nilakay na amin. Ay, nahapay ngay. Si kaman mo tinag-atidug ti kukuna. Nasken nga iwanan na Ay, ibarangay kunday jay Magda. Ay, saan mabalinda ito yung aramidan na kanyak? Nasken mapasagidan ni Magda iti pagsasao ako nana. An-anwom ti adu alikes kadagiti flex mo, no puro utang dagita iti kinapudno. Hay, awan serbi ti adu alikes, no ti utang kat saan mabayadan. Ay, lakay. Ay, honey, gayam. Ay, honey. Impabarangay nakmatan ni Auntie Malinda. Ay, naibabain akon. Ay kasangwam day ta ah. Hindi pa lang amin nga ibagbagakken ka. Adi ka palapalastog. Makamuha mang bayad ka na kita utang mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. An-anwem, ti adu alikes, kadagiti inflex mo, iti Facebook mo, no puro utang dagita, iti kinapudno. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, nadarling, maluganan tamot lang ang dito arap-hap talugan. Win nga rod, darling. Nagmayat nga i-drive. Nagriring ti cellphone mo, darling. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ayan ni Linda. Hello, Linda! Hello, manang. Nagkapuakit siya balay na tatang. Katay na, diyak amo no maragsakan kay tiday ito ngay padamag ko. Tapay. Makiasawa ka nun nila ni. Anya? Ay, darling, isardeng mo man pa'y day tulugan. Tagsarita kami kin ni Linda. O sige. Ay, manang, nagapuan nyo ka di ka ni Manong? Napanmin nala day to'y kagat-gatang mi alugan, May. Ay, imbag kayo man. Baro man ang tilugan nyo. Ayun gayam ulit ang mandi imbagam. Makiasawan nila, ne? Wow, kasta mo timbagan ni tatang. Suportaran ta kano dyan kapsat ta. Kano di mawat lang ang kanyak iti kwartay di na minsan. Pagbayad na kano iti tuition na. Inig kam matadagos.
Basta dumawat, ikak tapang eskwela na nga road. Ay na, masikog gaya man. Ay, jak umatindar iti kasar na. Ibagbagakaw. Jak mapanta na sakit tinakam ko numaki asawa di na oras. Sige, kastapay nga rod manang. Impakaamuklaan. Bye. Bye! Ay, anyamot nila ni. Di na pa'y nalpas ti panagadal na. Nga masikugan. Katanya nga rod ngay, kastala ti biyag ako nada, bakit? Tinam na mamapasamak, saan gaya mamapasamak? Ay, anyamot ten. Ala, bayamaun, kastala ti biyag kunakmanan. Anya nga rod ngay, nailawan matan. Awanin mabalin tayo. Ay na, nagmayatan day takagat-gatang yu alugan niya, Clara. Di magasak dito'y balay, tada kayat ko alawlawagan, tatang. Pinalubusan niyaw ang makiasawa ni Lani. Masikog nga minan. Ayan na. Ayan day taababae, ta ipungot-pungot ko man. Di lang nagpampanunutan. Napanda nagpa-check up Kadwa na nila kay na. Lakay na. Sino day di alakay na? Boyfriend na matkanaw iti 2 bulan. 2 bulan laang? Sigurado ka di nga am-amunan day di alalakay? Ay, sayang. Nurse pa'y magtiarapaap ko apagbalinan na. Kat ti kasarda, kat into. Ay, sa anak nga umay. Uray saan yun nga bagbaga? Ta uray ni Linda, di na malakayat ti umay. Tatang, apay nga ita saan mo't kay may damanang Clara kun manang Linda iti kasar ko? Hey, damagampay laag. Kat saan da kaya nga agkasar ka? O ala, bayan nyo ano kasta? Uray simple lang ti kasarmi kan ni Oscar. Naragsakak matlatta. Ket ayatan niyo kuma, ti maysa kan maysa. Tatang. Labmi nga ro ti tunggal maysa. Ket sapay ko maatakan kanayon alabnak ni Oscar. Darling, nadamag mo ka din. Nasakit ti ulo. Di nakasarsarita. Anya kalakit din aya. Amumit anabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Ngaman niya ko na ti doktor. Saan tan amaadaan iti anak tanatao nga anak ko. Mabalin tamatlat ti agampon. Anun tangay ti adu nga urnong ta. No saan tamot amaadaan iti anak. At ay padamag ko kan ka. Sigurado amaragsakan ka. Anya day taya. Naganakan ni Lani. Nag-cute kan wa lalaki ti umuna nga anak da kini Oscar. Ay, tila pang panulog mo day dyan. Naganak adagos. Aganak tumanin. Ingkakit di bisitaan ni di ospital. Ay saan? Uray dumagas talabi. Saan ko na lang arudaan? Mapan ka lang. Tsak kaya't ti bumaba. Tituyak lang lugan. Sige. Ilayon ko nga ruden ti kotse di ospital. Nasaya at manmanong, taimay na kami binsita diti ospital. Dua kami kinimanang mo Clara. Ayan na nga ro, di manang Clara. Aday jay lugan. Di na kaya ti dumsaag. Saan nakpay gayam anapakawan ni manang ko? Saan mo takasta? Nasakit la kano ti ulo na. Lani. Ibati kon da ito akwarta. Tulong mi kada kayo nga gina. Ay, hagyaman na, manong. Mabalin ka di apitsurak tabi, babe. Ay, manong. Ipakita kinimanang mo Clara da ito picture na. Tapno makita na mo, iti anak mo. Tsak kaya't akitaan ko na lang arudan. Di mo ipapili. Agmaneho ka kiti. Napudot pa ilang ka diti ulo maging kaita. Kitaan da ito'y picture di ka anakam. Tapno mapukaw adagos ti rikrik naam. Tsak kaya. Karuprupa nila ni oh. Sabi ang katawa. Sige man langan. Ay puli makakaon. I-concentrate kong tiag drive. Tapno makaawitan kat makainanakan. Madam, at
Uyan dagiti in-order mo. Agyaman na. Nagado dagiti in-order mo, ma'am. Pangdua tao. Wan. Urayak man di kaduha. O sige, ma'am. Aya bandak tao na dapat order yaw. Sige. Nagbayag mo to ni Manang Clara. Linda, Manang Clara, naka-order ako ni Tikananta. apaya kayat mo ngagkita ta dito restaurant. Manang, jak gayam kabangilan ti sakit tinakam ko. Adda problema mo. Nilagay ko. Saan ka di ako na mga agawid? Tas nga pulon atawan na ije abroad. Isumat na dati ko nana. Isu ngay nururay ko. Kat apay nga rod nga agsangit-sangit ka. Manang, nagapa kami. At dagayam ikapkabalay na babae, Jabrod. Anya? Naaramid na day taken ka? Wan manang, nagsakit a panunutan. Nagbayag nga inururay ko. Kasano nga ammom nga da babae na? Nag-video call kanyak di babae na. Kat impakita na dyan da. Una yan. Addan anak da. Hindi tuta na kami, awan pa anak me. Wana, tanapan mo't adagos ijay abro. Ay, mala, saan ka ngagsangit? Napay kumasaan. Nasakit nga rin tinakam ko. Ayun gayang, naamam ka din, anaganakan nila ni. Ha? Naganakan? Babae, wano lalaki. Lalaki, nagyo. Linibas ko akinita ti cellphone nilakay ko. Kat, Pinitsuran nga min nilakay ko. Ay na, nakaayo akitaan. kunak man no binisita. Nasakit pa lang amin tinakam ko, tanaki asawa dagos. Uray syakmat Ay, wen gayam. Kumusta mo't nga iti pa nagpa-check up nila kay mo? Di mo ipalagip, saan kamin amaadaan iti anak? Ado mo ti kwartayo. Ipamuspusan nyo Di mi amo. Pagsaritaan mi pa'y kinimanong mo dahi tabana. Hello, Manang Clara? Apay. Madamati conference mi kadagiti padak a manager. Adala ko maibagakkan ka. Anya dahi ta? Ay, naganak manan nila ni. Anya? Ay unay mutten, ta anak nga anak. Singin ka no, dagiti anak na. Babae kan lalaki. Singin pa'y? Wan, apay manang, saan ka kadi amaragsakan? Ay, nagrigat ti biyag, anak nga anak. Anya ayat ti trabaho nila kay na. Pasaray adda? Pasaray awan? Malagayam. Ita naganak manan. Kasanulaangan nga iti biyag da. Manang, kayat mo, tamapantabisitaan ijay ospital? Yak kaya? Inta kitaan. Tapno makita ta jay singin nga anak na. Si kalaangan no kayat mo. Malata ni, ituloy ko ti maki-conference. Sige manang. Day talaang matkit diti ibagak Bye! Natang! Gumatang kayo iti presko, Natang! Kapuros dagitoy! Lane, Ay, Manong! Sika ka diti makipalingki? wen, tabisi ni manang mo. Ay, timbag man. Manager gayam itan ni Manang Clara. Ewan kayam, damag ko naganak ka kanon. Wan, Manong. Makabulan pa'y kitin Apay ngaglaklako kamutan dito'y palingke. Awan matigatang ko iti kanan di kadagiti anak ko, no siya kaglako. Kat nila kay mo ngay.
Napan nagtrabaho iti adayo. Saan mo tan nga gawawin? Nay, abay nga eh. Manong, natiliwak nga men nga ada kachat-chat na ang babae. Iso na siguro ita ti kayat na. Aniya. Mala. Gumatak itila ko manateng. Tapno at damot mapaglakwam. Sige manong, pagpili ka noan niya ti gatangam. At ginatang ko anat nateng. Nagadumot ang nagitaan natin nga ginatang mo. Kano dudwa tala ang matamang mangandarlang. Pugtuam no asino tinanggatang kadagita. Papugtuan pa'y laang mat kanyak. Nilani, aburida kayo. Aglaklako ita ni Jepalingke. Anya? Ay unay matan? Masyanak nga rod. Kimutong mateng. Limu siyang. Iso agimatang ako na, tinatangala ko na. Ay, kasano ka naganak ka numanon? Singin pa'y. Kaasi day di akabsat yo. Ay katbasol na, saan tuma nga na nagpampanunot. Ay, apay, awan lat plano yo amang tulong iji adi yo. Dua kayo kinilinda. Adumat lang ti kwarta ni Linda. Tawan mo't anak na akaskan ka. Ay nasumardang ka man. Damagam man kid di kinilani, no kayat na nga ampunin tan, di may sa asingin nga anak na. Ha? Anya ti kayat mo? Di babae o no lalaki? Kita umanday ta. Kayat mo kunak tumay. Ay na, tatang. Nag-cute, dagito'y singin nga anak ni Lani. Ay na, nga road. Kahit jay inaunang anak na, itultulod ni nanang mo ang binigat iji eskwelaan. Bambantayan na ijay, aginggat pa nag-awid. Ay, awitak man dahi ti may sa asingin, tatang. Kalpasan na, inton madamdamamot nga awitak to'y may sa. May katuna. Ay na, nagsakit ti bukot kong agawit. Ay, nagdadagsanda. Kahit, aglaklako pa lang nila ni itinatang. Ay, katuna. Ay, awan mauray nan iti asawa na. Tada babae na. Ay, naimatan. Ay, anya nga ta. Nubuludok pa lang dahi to'y may sa asingin. Tapay. Aw-awirak ka. Ipasyar ko lang mag. Kan igatangak itigatas na. Kasla kayat mo matantimadaan iti anak ka. Di man ipalpalagip dahi tabanag, tatang. Tadyak kayat apanunutan. Agladingi taklaang numalagip ko. Ipasyar mo dahi tamay sa asingin. Tapno malag-ananak man met. Ay, nagrigat at talaga ti agaw-awer. Manang Clara, adda anak kun. Ne, akin anak dayta. Kita mo, nag-cute. Nilani? Wen, kita mo. Ay na, nag-cute manang. Makaayayo talaga. Ay, kayat ko kumangarun nga agyan kanyak dahito nga ubeng, ta siya kunti magpadakkel. Anya? Ay na, maasyanak ka nila ni. Ay, tulungan talaangan, takaasimot dagiti anak na. Ay, anya nga road. Wunan Masyanak mo't kadagiti anak na. Iso sige, tulungan ta nila ni. Tulungan ta para iti masapsapol dagiti anak na. Sige nga Rod. Kabsat talata nila ni. Iso anasken akasyanta. Takunada nga Rod. Ti agkakabsat, agpipin nakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakabsat, agpipinnakawan, agtitinulong iti amin apagrigatan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!